Milan Marku, bratstvo
Moram reći da je pjesma autora Branka Bata Krkovića. Hvala. Piperska trpeza, jer Pipo i Vaso i ostala braća. Preosvećeni vladiko, uvažena braćo iz naše bratske i vjekovne Rusije, predstavnici plemena Crne Gore, srećan nam praznik, srećan nam Aleksandar Nevski. Draga braćo i sestre, iako nije sa nama, on je sa nama više od 20 godina, visoko preosvećeni vladika mitropolit Crnogorsko-primorski. Zašto to kažem? Plemena Crne Gore sa našim vladikom, sa našim vladikama, sa preosvećenim i našim časnim monaštvom i našim časnim sestrama Crne Gore su očuvale i očuvaće tradiciju naših predaka. Nisam slučajno rekao da ja dolazim iz plemena Piperskoga, a ta braća i Pipo i Vaso i Ozro su ostavili da mi nastavimo tu tradiciju i te naše korijene. Zato ne želim na ovoj časnoj trpezi nikakve negativne poruke da šaljem, ali samo jednu molbu svakome onome ko pokuša da nas odvoji od tih korijena sa strane. Imamo bratski pozdrav i bratsko kolo diljem Crne Gore, ali plemena Crne Gore na čelu sa našim vladikom obnovili smo naše duhovne vrijednosti. Reći ću vam u mojim piperima, nema ni jedne crkve, a da nije obnovljena. A tako je diljem Crne Gore. To je tradicija, to je korijen, to je budućnost Crne Gore. Zato, poštovana braćo, ako smo kao plemena Crne Gore ugradili krstove u hramu Hristovo vaskrsenje u Podgorici, evo sada javno vam kažem da će plemena Crne Gore ugraditi i krstionicu u hramu Svetog Vladimira u Baru, koji će se osveštati u toku ovog mjeseca. Zato čestita trpezo porodice Dujović. Sve vam srećno i čestito bilo. Ovako ćemo nastaviti naprijed i ovako ćemo ostaviti našim mladim pokoljenima koji će braniti čestitu i časnu Crnu Goru. Živjeli! Dragi gosti, svi koji ste danas prisutni iz svih krajeva ove domovine, koja je nekad bila velika, sad se malo smanjila, ali se nadam da će biti naraštaja i omladine koja će to uspjeti da vrati i da podigne, da opet sja krst časni i slobodna zlatna na ove terene. Drago mi je što vam moja ujčevina Dujović ovako nešto priredila da dočeka i da ovaj skup ugosti za velike ljude i glasite koji vjekovima i nikad neće nestati s ovih terena i prostora što su ostavili da se zorimo i ponosimo sa njinim grobovima, sa njinim radovima, sa njim u cijelom svijetu gdje su stigli, uspjeli su da pomisle za svoj kraj i za svoj narod. Evo pozivam gospodina Milisava Popovića da se on obrati isto prisutnima i onda nastavljamo sa veseljem. Gospodo Vaševići i prijatelji Vaševića, vladiko Jovanikije, dragi Rusi, Rusi, vama ću se posebno obratiti. Kada bi među nama danas bio neki starac Buljba, imao bi što da uradi. Imao bi kome da kaže, ja sam te rodio, ja ću te ubiti. Jeste. Čuli smo
pjesma nam kaže kako je vaš vojvoda Miljan znao da dočeka vojvodu Marka. A meni se čini da i vi današnji znate da dočekate i vladike, i Ruse, i braću plemenike. Kada je Sveto Martinović na slavi u manastiru, u Moračiju Barama Radovića 9. avgusta pokazao mi da ste uputili obavijest da podižete spomenik vašem i našem Vuku Karadžiću, osjetio sam se kao da nešto lično ja radim, moji kući grade. Podsjetilo me to kada su u kući pokrenuli i podigli spomenik kučkom vojvodi i guvernatoru Svigbrada, vojvodi Radonji. A jutros na Lopatama, pored spomenika novosagrađenog Vuku Karadžiću, sjetio sam se dalekih dana mojih đačkih od gotovo prije 70 godina. Tada je u čitankama bio jedan lijep tekst kojega začudo i jako ovako star pamtim. Pa kaže ovako: još se nije slegao dim, niti širio miris krvi i baruta sa zgarišta prvog srpskog ustanka, kada je Vuk Stefanović Karadžić, dijete srpskog sela i prve srpske revolucije, otpočeo svoj književni rad. A tada je u udžbenicima ruskog jezika, ovo ću malo zbog Rusa, pisalo: leva je noga jeho padnjata i opira je sa koljenom na štulu. Što će reći, lijeva njegova noga bila je kraća i oslanjao se koljenom na štaku. Nije mu to smetalo da postane maltene svetac srpskog naroda, otac srpske ćirilice, srpskog jezika, srpske azbuke. Možda bi umjesto svega ovoga bila dovoljna jedna rečenica ili možda dvije. Danas na Lopatama Vuku novi spomenik, a onima koji pokušavaju da unište Vukovu azbuku samo nešto, samo lopata zemlje, ako su i to zaslužili. Vjekovima su Baševićima pogledi bili okrenuti put istoka da pogledaju je li tamo danica zvijezda. Naravno, ta zvijezda to je bila Rusija, koja nas već 300 godina i brani, a bogme često i hrani. Imali su Vaševići nekoliko svojih plemenika, od kojih je svaki za sebe bio zvijezda. Zvijezda je bio Mojsije Zečević, zvijezda je bio Karađorđe, zvijezda je bio Vuk Karadžić, zvijezda je bio Vešović, pa zvijezda je bio Miljan Vukov. A zašto ne reći zvijezda je i ovaj Radovan Karadžić? Jeste. Iako neki čiji su preci prodali vjeru za večeru, ovih dana pokušavaju da mu otmu Ratkovićevu nagradu za poeziju. Da ne odužim, ponese me misao, vaša pažnja i tišina koja mami da se govori, a ja ću ipak da završim. Hvala Dujovići, pomenuću, on je, taj je i za mene bio zvijezda, pokojni Jovan Dujović, moj veliki prijatelj, koji bi me uvijek pozvao kada pročita, kad ja nešto našaram, da me hrabri, da mi kaže, objavi, sakupi, ako nemaš para, prodaj Lazinu, ne čekaj da to rade potomci. Iskreno ga žalim i još ću reći, on je bio urednik prve revije i jedine ratnik posle zlosrčnih ratova. Sačuvao sam nekoliko primjeraka, od kojih je jedan kod mene i daću ga njegovim rođacima, neka mu služi, neka ih podsjeća na njihovog Jovana. Nekima možda ne priliči, ne žele da podsjete na to vrijeme, ne žele što ih ja podsjećam, ali nikada bolnijega povoda i nikada časnijega pohoda nego kad se ide da se brani voljena zemlja kojoj smo položili zakletvu. Ovo je samo u vezi sa Jovanom Dujovićem, u vezi sa mojom družinom koja je tada išla dobrovoljno, nažalost neuspješno da branimo zemlju. Još jednom hvala, braćo Vasevići, domaćine Slave Dujovići, svima hvala na pažnji, a neka ovo mjesto, ovo pleme i dalje bude
poziv i priziv za sve okolne da podižu spomenike. Hvala, živjeli! Bez sravnjenja serafim, bez istenija Boga slova rošuju, slušuju Bogorodicu Tja veličajem. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, nyní i prisno i uvijek i vjekov. Amin. Gospodи pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Vladiko svjati, blagoslovi. Blagoslovim Bog koji nas mire i hrani svojim bogatih darova, svojom blagodaću čovekoljubljem svagda, sada i uvijek i u vjekove vjekovo. Amin. Hvala Bogu na ovom prekrasnom danu, na ovoj divnoj slavi. Sve je sveto i čestito bilo i milome Bogu pristupačno. Uvijek je divno u Vasovićima za svetog Aleksandra Nevskog, naročito otkad je obnovljena Vasova crkva, naročito ovdje na nožici, na lopatama i posebno danas kada smo imali ovako sadržajan dan, ovako divne svečanosti i ovako posjećenu slavu ne samo od Vasojevića, nego i od drugih plemena, što je zaista impresivno i to tako treba da se sačuva i da tako bude i u buduće. Ovo gostoprimstvo je zaista obrazac srpskog, vasojevičkog gostoprimstva i ljubavi i dobrodošlice. Hvala vam na ovom gospodskom dočeku, na ovoj ljubavi i samo ovako nastavite i da će Bog da bude sve dobro i u Vasojevićima i cijeloj Crnoj Gori i u cijelome Srpsku. Amin. Bože daj.